Royal Palm TV and Blemanawo. Abele kemi wanena egba miaga to awudo meta wo betesa wo afia mi glona me fiana aleke nui kana wo wona le blemame ikene wo menyawa wo fiana mi ikene mi anya mi apede konuwo ya egbe fio mi anya mi apede konuwo le Palm TV le blemanyawo kenye Grace Emerald Abuja wana to heya me ikene wo deme benamia wo wenye Fit Life Mineral Water Palm Media College Baple Royal Palm Gardens so when you make it with them gonna wanna talk here kala pa megba ameto khado la afia me clean ikana wole nupo gana micho awudu metesa dudu ameya onye committee members na asala me ina do mechitu kwe ya nemegwa nya ayi wonaji Fit Life Natural Mineral Water, a natural drinking water which has its source from the naturally made enclaved mountains of the Dodowa Forest, is proudly manufactured by JC Water Company in Ghana, a water that passes through a chemical-free process and has its natural taste. It comes in different forms such as the pure water form, the ice cube form, the cup form, and the bottle form. It is a water for all events. You can locate us at Sasabi of the Dodowa Adenta Road in the Greater Accra region of Ghana. For bulk purchases, you can contact us on 050 62 36 597. Stay refreshed, stay fit. This advert is vetted and approved by the FDA. Palm TV Blemanyawo nkonye Grace Emerald Agbojake Americano wo dem gbana wona tokeya wo wenye Palm Media College Fit Life Mineral Water Paple Royal Palm Gardens wo wenye Americano wo dem gbana wona tokeya wo wenye be wona ele ejiyi yikene wo le nu fiami hakude mi afede konu ke egba mi gbona nu forget to awudo meteza nyenu ikawo mi le nu forget to ke la fiame megba afeto Harry Clement Ampe Paple Millicent Clude Ampe owenya me ikene wo le afiame klim owenya me ikene wo mi le nu forget to eteza ikene wo dunale awudo mewu mommy play daddy mi awezo Yo. mommy nyale papa to daddy o che nyale papa to me nyale avio Ucho jani to. akpe yo me kuma na mi monu papa ya na nya ayo mi afe nko ple do pe ikenele mi asile committee ame na mi afe nu pola o daddy jaje kama choji Yo akpe meraku amunko nye Clement Harry Ampe. Menye committee member dake meganye chairman ne football committee. Anye sub committee de kale main committee eme. Yenye obezi menola. kemo mi Nkonye Millicent Kuluje Ampe. Menye member na menye committee methodika. Yawezo Yo akpe. Lupola o Emma Wendia committee members of the planning committee for the Young Festival like Chito Awudome. Yo, daddy. Abele keminya ne. Eduvovo me aza oduna aza bubuwe aza machebe gbiyan oduna gbiza. Kake ete le fimiche.
amewo de tegble le fi mi tse woawo tse woata nu be yewoaɖu tezã gake awu ɖome woɖoe kplikpaa be etezã koe nye azã yi ke ne yewoaɖu le awu ɖome ta ɖaɖi nu ka ta wònye be tezã ko mi ɖo ekpe dzi alo mi ɖoe kplikpaa be eya ko yewoaɖu le tsito awu ɖome. Yo akpe ena be le onu ito ŋgɔ be azã vovovowo le azã vovovowo nya le ne edukɔwoe anyra va si like this mi nu be dumevi zã ŋgɔ yi zã le du aɖewo me du ne nyo zã le awudome du vovovowo me gake mi va na be awudome traditional area alo awudome traditional nutowo me etezã ya nye nu ge mia tɔgbewoe wogblẽ da ɖe anyi ne mi ya mi va le tutu ɖe dzi ele be tezã yi enye azã tɔxɛ ɖe si ke be time mia tɔgbewoe wo ba settle alo wo ba le mia be fi xe mi le egbea wo zɔ tso teƒe ɖe kakaka ƒe ba ɖo fi xe mi le wo ba yi nɔnɔ me wo ba nɔ tegble de ele be wo ba kpɔ be te ba va le agbɔsusu me yi anyo be woaƒoƒu akpɔ dzidzɔ be mi le te ɖu enuɖuɖu va aƒe me ale be enye eƒe sia ƒe be nu mi nɔ wɔwɔ na ba wu domewoe nene be mi kɔ wɔe tse gaɖe mia be dekɔnu detogetɔwoe ke mia tɔgbewo gblẽ ɖe anyi eyi ge mi tɔwoe mi gaɖe mia be dekɔnuwoe kɔnu getɔwoe ke meganɔ wɔwɔ yi mi nɔ wɔ ale gbegbe be mia be viwoe mia be sɔhewoe kpli amedzro getɔwoe mi kpe va zã ɖuƒe yi woava va kpɔe be dekɔnu xɔasi deto ɖewoe le awu dome nuto me ya na be ƒe sia ƒe yi mi ɖoe koŋ anɔ anyi abe awuawo ƒete nene ava nɔ teƒe ɖeka aɖu azã gake dze egɔme tso mɔzɔzɔ geɖewoe na be ne miatɔ gbe le to ŋgɔ nene. Yo ke dadi ɖo fia be etegble koŋ wonyo mi dena le awu ɖome. Mrekoe miatɔgbewoe yi ya nye edɔxowɔ ba yi ele be nuge mi dzi ya miawo tse mi le tutu ɖa be mi da agble bubuawo gake na be le manui be awu domewoe yi etezã mi xɔ de me be miaɖu ɖo yi ɖe south laƒo me ɖo be teƒe ɖewo tse woɖu agbelizã do yawo tse de tegble gake mi awu domewoe nege mi xɔ de me be miaɖu yi ya nye tezã mi ɖuɔ. Yo dadi akpe ke mɔmi le etezã la ɖuɖu me abe le dadi he gblẽ ne wɔna kawoe yina dzi le azã ɖuɖu me. Ok akpe le tie be ɖuɖu me ɖe mi wɔna vovovowo abe mi de ekpelẽ mi de awo me mi da akati etɔgbewo ɖu ɔte na wobe kpukpowo abe mi wɔna gbɔmedzadzra ɖo mi wɔna hoʋiʋli ɖewo eyi ʋe ɖewoe ge mi kpɔ dzesi be o enye be sɔhewo ɖe wole be yewotsɔ no tsɔ ɖe le azã me ta mi kɔ abo ƒoƒo ya tse mi kɔ de me ya tse nye hoʋiʋli le awu dome duwo ƒete me mi gale dzi kaka ne mi tso le awo me he mi ɖo kɔntae efi mi ba settle na le agawɔ dekɔnu vovovowo abe mi fifia mi ɖoe be mianɔ kpoda ekpodada mele bɔbɔe ɖe kura enye hoʋiʋli sesẽ ɖe ŋutɔ abe ne mi da kpoa amewo xɔ gbã ne mi ɖo kɔnta tsia mi da te tse abe le ge fo nye gblea be miatɔgbewo tegblewo de eya ta du vovovowo he le awu domea woakɔ tewo kɔ vɛ abe miada te akpɔ be du dzidze be te ɖo wu le ƒe geme mi da ya tse abe fie mi ba kɔ awu dome tungbe fia tse gakɔ de me abe ƒe geme ƒe geba yi me mi wɔe edze dzi nyuie ɖe abe ƒe geme tse ya tse gale tome mi gagbɔ gbe abe menye be ami enyo tungbe ta yo lo gake le keke ami kɔ nya awu dome yi ke wòtso ede du ge me wòtso ɖe nyaka wònyo tso ŋu woabia gbe ale be ne mi wɔea ya tse nunanawo vovovowo bɔ ɖe ŋu mi wɔna yawoe nye ɖoɖo yiwo mi wɔna mi dana kati menye be mi da wo me be ŋkekea miada kati abe miatɔ dzo miadzi hawo eɖewo le ne miamewo miabe duwo me ne mi wɔ va eʋu hewo le abe zibo bɔbɔbɔ miaƒoe fia ge me akɔ do dzidzɔ ɖe mia ɖokuiwo ŋu be Mawu ve mianu be ƒe gatso mi ɖo. Mɔmi egblɔ be yewo dana kpo mi dana kpo be ko ata ɖe nu yi ke ne nye kpodada me ata ɖe gɔme na mi vi ata ƒo nu tso ŋu na mi vi ɖa. Yo ma gblɔ vie ɖe fo nya kɔ susue kɔ kpe abe ekpodada nye be ɖe ede ɖɔ abe woablɛ
de ekpletiwu wa ble wa sesen wa trinwere abe no ble sigbevore o ededo ki ebe khare wa plo abaya leun alebe khala de wa ble wa sesen vide alebe o ebe guke alebe ne ko gbopo dagbere enye ma tore fi guke amegeke na kekpo ache no the other side alebe ma nyekpo kakaka ne me dey alebe no vinye ne ko guke ko woi alebe ne ko dey nenye bo today kemi win kakane me today ko joy kemi efia be me win o kemi me bubu na gabada ta ya chenye duko be ho bibili mi wona ta ma de be fo nyere ya chene koko pe fi mi o na hijina vita eleke o chana de ekpo dada gomena mi por vida to una mi yo ape akwe mi gomoje ekpo dada ya chene mi abe ẹ̀kọ́ didi le mi atɔgbe wo be reyi wo me ele be enye nu mi a oche mi ba tudo gake ba le bubu ya ne be mi ga gbɔkɔ le mi abe teɖuɖu wo me de menye kpo ɖeɖe tse ko mi da wo gake ma ƒo nu le kpo dada ŋu gbɔƒe ekpo dada ya koe mi o nu be ɖo mi ma ɖe group me mi tu nɔe eɖo yina be ame etɔ̃ woanɔ one side alo ame eve woanɔ one side opposite end tse woanɔ sigbe eɖewo tse mi atu nɔe ɖekaɖeka ele be tense de alo xexleme ɖe sunu le ole be mi ade ne mi do be ziewo mi adea agbɔsusu ge me xe o tu de alo ho de ho to hei ke mi o score mi edudzi ke mi the opposite end ele be wa va mi atɔkpe akpeta be o lose ta alo o chime ta wa atɔkpe akpeta ke mi aka gbɔ ba je gome all over edo ezo enu mi asi akplo mi anu odo kra o nyakpo lebe ba le bubu mi ko edeme to ngo ne ya ochen edele che o party in the form of ele ma do na bele pen gi me ha gake ati papa o no short yo mi yo be tundu mi afu ya chen ya te round akogu he ano fo hun ano totro mi ano o pete nyanu nya togbe wo o kono jijo to do ko ohun gbe mi we lo dagbele ke gbo ke ba la fe me alo yeyi odo sigbe de che lo be edi ya chen wa fue abma de group me kie afofu ke akwede ji ate ne me te to ele be ne yi ne ba hit no victor ne kake ke mi me win ele be nu ge mi to enye nu mi atogbe we o kono jijo do de o when to imagine be gemi we ende kemele na be tv jams nu gemi ba ku de keme nu gemi we nu gemi to ko du ojijo ro do ko ehun de ade no wodo sesen ovo yi nu gemi to ya ko du ojijo ro do ko ehun ta na etedu we yi onya do sigbe ko yi nu gemi to wo ko de azan dudu me be azan na nya po amejuro ge to we che ke chu oduta over po mi avi we chen o no soro tai menye ta frache menye tron subo nu de ke onyo ha bo no poko na be do hin tron subo do enye nu awo azan dudu pele mi ape de ko nu we be vivie nyenye ya we ko de fia mi no yo ke daddy le enu ya wona ya wo me you to le dua me wa we wona ya alo mi a me chicha we wona akọdidi ya ho bibli ke na egbo fifula la nu ko re me so hewe kaka me chichi ge to we he un se lo yin ya o cho ge re me o we ego me be edo we kra me chichi ogbo you for no so le ta ne mi abe so he o me we o de te pe we ame chichi ge mi to un se lo ya o cho ko be do po jijo yi o ge re me o we ele be o nya po mami egbo be ne yo ga wa do kwanta yo egbo be yo dana ete leke mi dana etela cha be eleke mi dana enu ya ikede mi glo fly tondo ta me ko ata funu cho leke mi dana te eche wona o ete dada ko nye be mi amesi ame community de sare akote dagbe mi akove abene ko evere be etie be lolo me kuli be dodo me ya wa kwela be o chitoto be tela edo wuta ya we kogban epegemela etenyo na chitoto we alo pegemela etenyo na dafoto we nyo na chibuto we tai the size of the yam ya na determine be we kogban mi le mi ko dore de tu me
le wɔwɔ le míaƒe traditional council. Traditional council o tui 1957. Ele be fifia awu dome ba le ta keke. Mi ba le agbɔtse su. Mi kpɔ be council hall me ba lolo. Ta mi ba le expansion wɔ ɖe dzi. Mi le renovation kple expansion alo mi ba le keke ɖe dzi. Ele be mi do teƒe ɖe ne fifia. Ta ƒe le me ta ɖo dzi nu ge mi ganye be mi akpɔ gbɔ be mi wɔ dɔ wu nu eye mi aʋu xɔ tse nu le te ɖugbe egbe mi gbe yina nye 25 October yi. Mi abe ta ɖo dzi nu nye be mi aba ʋu mi abe traditional council yi mi aʋu nu be awu dome yi wa kpɔ ŋgɔgbe yiyi. Ta mi abe ta ɖo dzi nu gbãtɔ be mi akɔ diga akɔ dzra mi abe traditional council dɔ mi le yi mi akɔ wɛ. Ele be gadidi tse yi etu ọmọ ɖo nu be mi le vi awu dome duwo pete ta du ɖeke ma anu be ye ɖeka le tu traditional council nyo ta awu dome duwo pete wo be gale me mi kɔ le tu. Yo ke daddy do fia be fe ya me fe gambe kɔ le traditional council atu gbalo because egblɔ be yo le gadi be akɔ tu fuma yo gale mia wunu on the 25th October. Fuma me di be na kɔme na vide do fia be mi dzre ɖo vɔ wo ike mi gbɔna enu vuge le that 25th October alo something mi gbɔna wɔ ge. Yo akpe enu nye be na be le me nu me ƒe ge le me ko mi dze gɔmɔ. Mi le wɔ kakaka fi mi do yi. Fiawo pete wo kpɔe be o efi mi do yi enye teƒe nyo mi ate ŋu zã sɔ. Ya ta mi gbɔ nu vugbe. Ta menye sɔƒe mi le gadi o amewo tsɔ kpe ɖe mia ŋu. That's like mi abe nu ge nu be development through collaborative partnership. Amewo kpe ɖe mia ŋu. Na be mi abe speaker of parliament. Ekpe ɖe mia ŋu de ga mi abe expansion work alo council tutu ɖe dzi. Ekpe ɖe mia ŋu ale gbegbe. Ta yi fi mi tɔwe mi kpɔ gawe kɔ tui kɔ le wɔ mi. Ta fi mi ko ɖo yi wo ba access wo kpɔe be awɔ enyo sɔŋ be mi ate ŋu ʋu nu be mi ate ŋu nɔ zã. Daddy akpe. Nukpɔlawo eya nye blema nyawo le Palm TV ke ame yi ke ne wo de megbe na wɔna tɔxɛ ya woe nye Fit Life Mineral Water, Palm Media College kpakple Royal Palm Gardens. Woe nye ame yi ke ne wo de megbe, woe nye ame yi ke ne wo le megbe na mi kliko na be wɔna edze fiato le gato dze. Ma yi dome tutu kpui ya nenye be megbɔa mia ayi wɔna dzi nɔ kpli mi. Fit Life Natural Mineral Water, a natural drinking water which has its source from the naturally made enclaved mountains of the Dodowa Forest, is proudly manufactured by JC Water Company in Ghana, a water that passes through a chemical-free process and has its natural taste. It comes in different forms such as the pure water form, the ice cube form, the cup form, and the bottle form. It is a water for all events. You can locate us at Sasabi of the Dodowa Adenta Road in the Greater Accra region of Ghana. For bulk purchases, you can contact us on 050 62 36 597. Stay refreshed, stay fit. This advert is vetted and approved by the FDA. Nukpɔlawo miawoe de tso dome toto kpui ma eyae nye blemanyawo le Palm TV. Ŋkɔnyenye Grace Emerald Agbodza nye ame yi ke ne le wɔna ya hevena mi ke ame yi ke ne wo de megbe na wɔna tɔxɛ ya woe nye Palm Media College, Fit Life Mineral Water kpakple Royal Palm Gardens.
Ovenya me ikene wole demegbenami ikena be wona ya elemia godo ke ameike ugala fie me now me ikene wole enufiami egba me afeno Millicent Kludi ampe bakle afeto Clement Harry ampe ovenya me ikene wole nufuna nito awudo metezandu dumu daddy susu dodo kanele miasina abeleke wenye chairman for football le mi afe committee eme dodo kaela si ola so he o pe abo popole tezan keleji Yo akpe dodo geto mi detu me nyebe mi a apo abo alo gala mi apo le audo me duo pete kake mi du be mi a apo le chito efege me to gbo be mi no do bale audo me anyira wa si ya mi a committee mi ba ko be anyo be du ko de si ade chen lo po jijo ra zan dudu me ego me ano video chen o to chibu da fo o le tu o megbe ta mi di be mi no rotate ta fege le me mi ko edare chito mi fu ile chawe nu bai mi fu ile anyira wa si fege le me mi dere chito be mi afu ile chito mi apete mi ba convert le chito pack ele be mi afu wa nye jijo mi akodo de azan be mi ape so he we chen nu ge mi to na so he po jijo da azan dudu we mi to gbo be de ko nu do we so he o me chole me sugbo emi ko abo dada ba pelile mi ano che nu be face of awudo ma lo tugbe fi anu ge mi to mi ko de me ehie mi abe so hewe ko de azan dudu me ta fegele me mi we be mi afo abo aga vuli ho akpera be be na ga hokulu fege bai me anyina wasi to hwe mi kwera be mi avachi to ya o cha host and win na bele anyina wasi to host he win nene a kakei mi aga kwera ba pa kawaii ta le MFT ikuhi de kawe komi no face enye be sponsorship ya ewe be mi ba kwe dare nkeke de ka be mi aku pete gon be du odo yi odidi cho mi ano ogbo adon hudo ano ya no bavai e ba nye kuhi ta mi du e wa nye nkeke de ka be abo mi aku echo ndi me awunu le fi ayin paji ele be mi ano to gbe goboda ke mi evelia bli vi ogbo le chito awudo melefi afu bole akopo jijo ado jijo razan yo daddy akpe ke mommy tezan enya zane ke mi duna ho me nu ye yo nyomi le go me jegbegbe o nu ka ye wa feke meto o to vona epe ikene wo bayi nu ka ye enya be efekele meto enye azande ikene so heo alo amesia me atakpo jijoto abelege he efonya gbelene ne a mi gbelebe activities do le ado jijo ne mi aso heo ta emi pesi be mi ko face of awudo me che ko de mi abe mi anyonu je tugbe o chere mi an tupepe vi o che mi apera be nchele mawe ta na emesebo yawun sister ele face of awudo me yi na me la fide chen ma no willing be nchemava na maba na support alo na mere ba mecho chibuku da for fige hola wole ele be du ko pete mi ano willing be mi ava support abi alaba cheer the person abe no go opova de you be du ben konu re eji ajo ya chebe amoda megbene that through that day mi aga no so ge opo wa no yoyon de me o kemi na mere ba pote pa globo o kemi nu nwe onyore kemi na esiela nyeche ma ya ba participate tanu ma o togbi ami kole pobe ele tokere because formally I a traditional way ko mi na ka kemi ko ge to kole me dere e we be mi asoko mi so yan bo kemi tedudu de mi yan nu gbagrade kayo mi apete che mi ato agere mi ya ina ya pobe ele tokere ple traditional council e che ke ni be mi aga bunu mi abe speak an tonto actually be zipiji ava ababu council anu mele bobo ero apu atupo speaker wa ava programming enye nu sese tane be mi abes ho Ghana speaker ava awudome teru fe ababu mi be traditional council no apoba zan ele tokere yo ke face of awudome la na enye awudome vididi ja kwata blihuna dope ya ma gbelebe la bana awudome nu wo mi le
e ya tami de be awu domevio no gere me because babia geto wa bia yi no me twa awu dome o ele wa to wa bia mi twa be Ghana most beautiful na nye me twa origin de o ko ba bia origin e be yam de ele ma opadon ta le be amie na nya awu dome vijiji akwo cruise be no bien ade twa awu dome wa nya wado e ya tami le kuku de ne mi atokru mi ano ke to ke lege ke o me va pe o me na o vi o cho va pe o do ko o ji o dare gen ko ta o me nya ya record o cho wa tu aba big form na o vi o fa ale be me be mi be no ba wo no ko evo mi have na time afia nu we cho awu do me hu nu ge tami du ote ele ge ka awu do me kojo mi fia nu ge mi to pe te we ape eyi ye ntoy abadoji tane ami me va pe po ten ya me ga chiju no ya le ready willing be ya we kore never mi afia nu onu go mi fia o de ya be question wa bia o ta ji chichi mele apagre ka ke le be na nya wu do me vi Yo, ma. Mi chebe amede wo di la udome. Eti de fi. Kla mede ikene legbe nya udome vi didi. Gake amede le fi. Me nya udome vi didi o no. Gake o di le fi. E fi ono kaka ti. Enya nu gede. Twa udome du kon wala udome to. De ame mi de mata bli ho. Kon wo be Amerikene nye awudome vi didi helegbe. nenye be oji o le fi oyin o le fi ho ti godo yi akpare a chofi godo ne enome chofi we eto na chofi alo mama de a chofi ata oyin o le fi ta wa tun a participate fa Amedonye dola o, amedonye nurse, doctor, collector. Doko vale dole fi. awo nenye be amien to he le fi he chi de fi he fu be inya yan geke mi abia nu geke wo mi le isute atu agere me fa kakema bazu abe amedro vi inyo yata o bai yata o meko gbare yo because question ge to wa bia yi yata ko zube na nya wu do me vi ta no chi de fi o be inya mi abe nya de konu atu an participate be do mahin no e ba nu yan ye do e choncho meko gbara be keke imecha wu do mo yata o bai fine we are good to go Mami ape. Daddy. Etezala de mi de guhoa. manu be mi de go ho e go be mi abe fia o pete o ba da si reji e yo na go ahead planning committee be nge khemi awoyi na mi wo ta manu be mi de go ho mi Ke ata konu mena mi to heyi ke ogbona azan go me jege ple eto ma onwa. mi je go me ho ho na bele enu fo la gban to nu yan mi je go me to branda gban to le July me 2025 ya nye gbo me popolo ke mi ba o le avenui fi anu be mi nya wo nu ge mi ko ete na ba fe me fi abe no me wo ko nu ge mi we ete ma to ba fe mo ta ma nu be mi je azan go me mi elebe to season ge mi me pe te na bele mi nu po dada ko la kati dada po dada ko le to ndo yi eyi ge pe te mi aten no wo do mele wo anya ne mi le po hoho ego wan so nya pologbo me ko nu ge mi to pe te o je go me anoji yi ka mi akodu te evo ta te dudu ya gbe mi nya pologbo me ke te nya je afa me va ke dudu nya va afa me ko jijo va afa me mi ta ko didi ge mi pe te chen e polero elebe na bele onu ibe fada nu ibe 13th ke mi ayire October mi ayire pele pilgrimage fi mi ke mi atogbe we ho kaka cho ngonche fi mi atogbe o settle da fi mi ga migrate kaka ba do mi abe present abode alo fi mi ba legbe ta ine mi nya fi mi to fi mi pete azan dudu ba pade we mi mi atogbe o ho noyi mi ye fi mi aba yin gba le fi mi ye fi mi te fe ge mi to ho settle da chi ge mi ho ku o te fi o le gbegbe mi ye ba du ogbera ne mi abe togbe we afocho ba do fi igbe a mi de ta zan dudu ba page mi to pete energy to fi mi kaka fe climax na ba doji ta na bele mi nu to ge mi we mi nya ipele nya gboko azan dudu eleji ye mi awu medede agbo aba convert le konta manga nu en vide le konta un elebe ko
to awo me alo ke mi atogbe wo avosasa sacrifice everybody o ba no afakpeta briefly tefe mi no ba afakpeta ekpe gan de le fimi ekpe gan suwe de le fimi le gan to de le ji ko edo eloko ko afo edo ko toji ege ya che onye mi ape tefe de oye mi ba du ogbera na mi do to awo ji nto boy mi ye fimi agaba gbodo ogbera afe mi azosun akaka fa konta mi atogbe o fufura afe o kaka avewin o chobe mo anyina wasi na bele togbe nu nene afe dusu so fete o kaka tai na mi gboto awo meyin doko mi du ogbera jo ake mi ba konu ge mi to he mi anu fonu tue be mi ba ko activity ge mi to e ka ko we onye mi ni doba mi wo ko pojijo eleba mege to me pomo e doba de he wa kan tan ava we over po mini doba gemi over awo me e amo ko awo me dede serious krawu tie du pe dede over be konu gemi alo tefe gemi ke sacrifice alo vosa sa iji le o ye ba po e ta mo gede o ko ya krawu doba de ta mo cho gen amo cho abrochi blito polo be mewefe ava ba po fimi aba kponu ge to iji ele ba mechichi we ele o du ogbera nu ge mi pete o po e ka koko ju e ta nu mi du tebo mi abe nono meta ta pele nu gede we ojo ya da brochi pele tepe gede we okay ta do fia be fifi la pete menye awudo me vi ata du te fa afi azan avadua okay yo akpe ye me be mi aba du te yi e fia be nu ge ke mi nu ko in general o mi nu gba yo ko mi le te du yi ya nye climax kenye Saturday wenye mi te exam gake ne he minya yide gake ne minya ba kpologbome ne minya kpologbome once minya kpologbome ko etenya ba fe me ko atu date adu fa gake nu ge we mi atogbe do alo fi ado we ne ko me wo konu ne obe zikpi alo be pupo ya un to me du hotel be ba sere si me yo be pupo ge toji yo noi odui kake du o me to we nto ya yi bi du ote aha be mi we che fifia mi le gbo me polo kaba e chan e gera guess me mi ba po be mi ano fi amejuro o to jogbe to o ba le te gbele dere mi a o che gbota mi polo gbo me kaba be ma hemo ne ya o cho be agblegi de ole be do hin agbele nukudo boji na we ho akọ efe o tami na o pologbo me kaba tanu nya pologbo me foku watu date adu watu jirate watu onu si anu kaka mechichi ge to we ke po be ao yo me wo konu na yo be zikwi ge to ji yo lewe ya we o me duo ba sere si me Wednesday to the final double day ya wo konu ge mi ape amegede oduye ke mama ele nya fe jaja dogo mere ele ke ekoto azala edovo ta leke mi kojaro oh jajira dogo me ya makrebe nusi anu le yide dodo nu ele amekpepe o ege to hemi ano yoyo le phone ji ano nyanya na o mi lewo ege to mi ado invitation do mi lewo ebe jajira do le program e de si adehun committee so o le amisamele be do da si wo be elemi awepe azanjeji abe football committee pageantry committee amesi amemi le mi ato amisamele o abe grounds committee tocho lo to elege mi akoba jira tefiedo be wanya po alebe daba de la nu wona vovovo oyeji abe mi pe na habobodo che abe bobobo to asafo etedudu de asafo be nkeke yo ata dade wona mo asafo display da rabana dekonu wo mi le ta asafo ocho duresa da me awudo be duresa da me la ovana wa yo me sa me apobu chole awome alono ye de penle kra asafo bu ko ye nemi yawo me nemi do konta wa yo awudo me duresa da ba asafo wa apobu wa ploto no togbo be wi labana dekonu wo mi le ta asafo ya meko de ko ta ne bugede la fide kedibe ya ba ashokesi doko le dabade a nena minya mi a o mi anlobe neva bobobo gusu le baba fifie zibo le palogo le tawege ke dureme he habobo de le o fubo ichi dibi ava wudo meteru fe nepo mi kwa mi ache mi ana mu
be wa va kake do ge mi to pete le to me abe mi la mo pe be ne amekpekpe ge to mi pe speaker MPO regional ministers on over there o ma baba bo bran ko ana nu po ke wa po eche magbena we will entertain them one be yes Jehovah awudo meteru pe nya tepe ta traditional drum wole mi funa kokpede ge to pete un ta jajaro ya ele to metika abele he gble be ne hu hede le tepede ike dibe ya va ava fobule mia fe azala gbe ne atava fa tami tebe hu hede le tepede eleke wa afi ata akpomi ike ananko alo ananya be o egbelegbe me ti ma va wo na ya ya tami le mia be mogele jito le gbe fade be amesi ameno no se na bugere la wudo me dure me edibo ichedo mai amo cry oba bi amo le mi agbo awo me degbe over konta oba wo bunami ta nenya awo me degbe obi avai fa nenya daba de obi avache fa nenya penle iwe obo yi ayi penle yo be group yo ayi penle aba entate amo che we akpomiko no contact any of the planning committee ela bena do this there planning committee deleme ta no tetu any of the planning committee so wonya na minya kwa na mi kpobe mi abebuge eje he mi abenu wona nyo ma ba ken pe clip ma ba ken pe re keve na wudo me o wa mi ana mo mi be mi ava showcase mi alope kake ma nye be do mi le mi acho mele bugere ke cho la bana mi nu wo mi le awudo me nu wo mi le ta ne wo nto be o ya va no po ibe iche yo nya ha bobo na me ne cho yo we fine kake mi o ya will not pay anything for you ta de gbogbo be ebu he kana wole awudo me tutawo ja ko ya tava alo ne be mele pando alo du de me dibe o ebu he la sine me dibe o ma ba fu na mi fa leke mi kpoto ke mi wa temi alo no na mi nya mi abuta mele mi apera be o be vavare eleke wa no ne mo de le fine kake ne mi pe be mo de mele we kemi ya mi tai na mi o contact me kemi mi an touch mi abuta me na pera be ele mi awe na kaka awudo me nu wo mi le megale foreji koko be awudo me nu wo mi le ke babia kele me kole mi ame vie be te ko na gbe amedro gbona cho du vovovo me amedo ikeno menye awudo me view amedo awudo me view oplo ho ame vovovo wa dibe yo va po wona tefe abele ke mi le glo fifi lai ame vovovo wa dibe yo va ta wo fe dede no gome de eleke o le mi agbo okay le apage mi ai ma tue be mi apete mi le dede le lazame cho time mi ke mi ai da wo me a mi na gbale police yo mi na gbale ambulance service to ta esi ai ko o le mi ahun be in case of nane Jordan mereji cry ambulance to wa 2 hour first aid na mi alo akwa mi e ko ida fide abe police yo che han o le mi ahun chu awo me kaka mi aba ikonta kaka daba de pete police o le mi ahun ta mi aba gbale ye de police o gbo be wa no mi ahun be ne nu gbegblende bi ado tarai wa nya me keke alevu kake me kareji be mi awudo me oya unti fafa to mi nyo tai me ye azaru pe gidigidi me ku joya kake for security reasons ta mi na police o nyana wo no mi agbo ambulance service toche wo no mi ahun daddy ke o gbode no ya ko mi onu nu si anu mi nya le wo ho nya la mo pe ko bi po gbo be dede nono ya na nye nu gbanto amegbeto be dede nono yin agbere kape ebu ma ga to replace o ya ta ni mi nya le nu ge mi ya wo ku mi ko mi abe dede nono onye enu de mi bu ota mele unwere mi nya na wo nu oku mi ko gbo be mi we o de tepe ta mi ko mi abe dede nono yin me ko de pe o more especially Osbe, Speaker of Ghana's Parliament, Right Honorable Speaker Hinavafi, security, when you know me call the Big Bobe is one of our topmost priorities. Big Bobe, Big Quay, that's in the Piede, the Amesiame, Ava, Adwa, Sanakodi, Agatro, Abel football, job party, Yata is the ambulance on a fini, John Dine, Kakakawa, football. Because me on top players who I made out 2 points de la fide I made
le ba fo ba ta nde ta tai ambulance to global o no na te ba kaka ba se se ko pa ape wa jo even emi ye ne first of all do me cry ambulance to no na mi awon so ne nde jo wa a wo fo a ko mi abo ta ba ge ni security side ya ti bi se na mi na ne yo kwa bale ko ina na ambulance service the police service ta pastor fufula le ka ko kele ne mi pa bale do kwa ela bena mi abete mi na be asam fufo leji ame gbogbo te wa a ti ne yo kwa bale ko ina obe ne yo wale ta mi aka bale do ko wa ro so be le jaga do wa de ma apa ge mi aba gbale medu minya nkeke ge sunu le ba gbale ne do ese to bo aku agere mi abenu opewe tai amege to pe mi le ba gbale ko le yi ake police o to ya mi aba gbale medu ha do ake minya yi ge tututu le be mi do mi ana be kwa ton respond ta agbala medu ha do aka ne yo ke te gbe mi le ya yes mi ape agbala odra mi aba gbale lo bo ke ame se de kene le mi akọ ena ka ele mi asinare to mi ape te sala wi ta ko bi ne yi ta okay nya ikele mi asi pe nye be awo wede mi la wo pete yo le Ghana mi besia be mi le tedu amesi ameneva le mi apete mi koku obe de kawo me ya unsele o cheva ba pole gege mi o chebi de mi abe de ko nura nenye be edugubuo o ba me o le ya mi o chebi atu owo mi ato aba mere che na trafide aba mi aba kwe tamina me si amepe no ba pere mi o emi response so chedi na program so abe football pour les face of our do me le sponsor so di tana mere bo ya to sponsor ni face of our do me to ya to awune no viewe allo yin makeup artist ya ba o makeup nani allo la fo padra ma provide a fo pana allo mais les provisions to allo menye produit nane mais factory de la signe ma to ba sponsor et tie budget ni le sponsorship di ta wo do me vio le beji ni abe do le company o lo si no ba sponsor tie du nani be mi achemi akona na keni ga de tomi ano peple akona de vio group ni de at least aga wondele et tie du ne be personal case we need sponsorship yo ape na bele mi ano nui ete dudu ya ku ipo mi apete nu ku na ba wodo menene e kon be azamu bobo le mi apete mi do le mi abe duo me akete dudu de ya ku ku mi anu na be a ku ku mi anu na be awudo me we nene dai mazamo nu koko gi a de kuku ne mi anu fi awudo me opete apekli gbe fi si afige hemi le mi ajagbagba atepo ava pegele me be tezan 2025 ele me amegide onya be mi no le September edi apege me to mi ko 25th of October dai mia como no poko alo le tie ve ge lengo na mi mia no fi de to pete ke la pe gbe abruti pe fi ne wedi wa jagbagba apolo o fi o fe no va apolo o fi we no va ko mi abe de ko nu no va pa wudo me e la wudo me ke na tu deji e na tu ya pete go da mi le bon poko ge zan e kuku de ne we be no pete no dora zan ne awudo me ne ga ko be do yeta be awudo me ne ga yin go gbe e ko me mi awe nye zanu bo mi zo zan ake zan be de ko mi o da awudo me to pete do dora zan ge na yo daddy ape ema rupala o ema ine madam Millicent Kuluje ampe bakle apeto Harry Clement ampe owenye American wo no mia kole egbe feble manya wo me ka eya nye blemanya wo le Palm TV American wo demegbe na wona tohia owenye Fit Life Mineral Water Palm Media College bakle Royal Palm Gardens owenye American wo demegbe na mi owenye American na wona ejefiato hejekato akpe abala ikemi no plemi nkonyenye Grace Emerald Agoja yago